Него београѓани премногу го сакаат, у Загреб луѓето лудуваат по него, у Скопје нема кој не пушил джоинт со него, така да, дами и господа, Ајсни Грутин, во return time. Можеме. Brate, šta radiš? Šta je bilo? Šta se gura? Ajde, gledaj kud ideš, čovječ, koji šta će. A šta ako se više gleda, ja ću da mogu griš da budem Vidiš, bravo, bre. Sad će gledamo da... Ko? Takaš betal? Da betlaš. Hoću da. Takaš betal? Ajde, Jo. ajde Saki. Tražio se, nemam problem. Mislio si protiv mene da bacaš freestyla. Gdje ti je Kajla, puštaš s MP3 fajla. Bajla, 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 bajla. A? Ok, prati sad. Ке земам, ке ти ја ишчиш